muri Leta Zunze za Amerika dosiye y'urupfu rwa Martin Luther King yashyizwe hanze nyuma y'imyaka 57 yishwe. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwashyize hanze dosiye igizwe na page 240 yerekeye urupfu rwa Martin Luther King Jr. wamaye mu rugamba rwo kurwanya ivangura muri Leta Zunze za Amerika yakoraga abirabura. Kuwa 21 Nyakanga 2025 nibyo dosiye yashyizwe hanze ku rubuga rw'ububiko bw'igihugu buzwi nka National Archive. Bivuga ko hari izindi page izakomeza gushyirwa hanze zose zikajya hagaragara. Luther King yiciwe Memphis muri Leta Tennessee kuwa 4 Mata mwaka 1968. James Earl Ray wari uzwiho gushyigikira ivangura yemeye icyaha cyo kumwivugana, ariko nyuma za kubihakana yaje gupfira muri gereza ahagana mwaka 1998. Umuyobozi w'urwego rw'iperereza muri Amerika Tulsi Gabbard yavuze ko aya madosiye arimo inyandiko za FBI, amakuru ku bantu bashoboraga kuba bafitanye isano n'urupfu rwa King, inyandiko ku bafunganywe mbere na Ray, n'amakuru yakusanijwe mu gihe Ray yari yarahungiye mu Bwongereza. Bamwe mu bashakashatsi n'umuryango wa King ubwabo bemera ko urupfu rwe rushobora kuba rwaratewe n'amayeri y'inzego za leta, ndetse ko Ray ashobora kuba yaragizwe nk'igitambo. Abana ba King barimo Bernice King na Martin Luther King wa gatatu baha amahirwe yo kureba ayo madosiye mbere y'uko ashyirwa ahagaragara, ariko bayamaganira kure kuko ari byo ashobora kuba bangamira kwigwa ibyase. Mu itangazo bashyize hanze ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, bavuga ko bashyigikiye ukuri n'amateka, ariko bakamagana izina ryase ryakoreshejwe nabi. Bavuga ko kandi bagiye gusuzuma ayo madosiye kugira ngo barebe neza niba koko Ray ari we wishe Martin Luther King nk'uko byavuzwe. Mu nkuru ndende twakoze igaruka ku buzima busanzwe bwa Martin Luther King n'izi nyandiko zasohowe na FBI kuri ubu ngubu zikaba zibitswe n'urwego rwa Amerika rushinzwe kubika inyandiko. Reka turushaho gusobanukirwa muri kiganiro Moise Momore niko nitwa. Iyi ni Kigali Post. Yego koko inkuru ivuga ko dosiye y'urupfu rwa Martin Luther King yashyizwe hanze nyuma y'imyaka 57 niyo koko irimo ibintu bishya ushobora gukomeza kuganirwa mu mateka ya Amerika. Martin Luther King Jr. umuyobozi w'uburenganzira bwa muntu muri Amerika, nkuko twabivuzwe, yishe ku itariki ya 4 Mata mu mwaka 1968 yicirwa Memphis muri Leta Tennessee. Wapfuye yarashwe ari kuri hotel ya Lowell Motel aho yaragiye gushyikira abakozi bo mu mujyi barwaniraga uburenganzira bwo guhembwa neza. James Earl Ray yafashwe nk'uwishe King arafungwa, ariko yakomeje guhakana uruhare rwe mu bwicanyi ibyari bikubiye muri dosiye. Dosiye yashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza muri Amerika FBI n'izindi nzego bafatanya Amerika ku mikoro y'ubutasi bw'igihugu ku rugendo rwa Martin Luther King, cyane cyane uburyo FBI yamukurikiranye ndetse igashaka umusebya. Uburyo FBI yagiye ikora ibikorwa by'amayeri birimo gukwirakwiza ibihuha n'ubutumwa bwo kumuca intege. Hari n'ibikorwa bigihari gukizere ku byemezo byafashwe nyuma y'urupfu rwe, harimo n'amakenga y'uko hari uruhare rw'ibindi bice by'ubutegetsi. Dore impamvu ari ingenzi iyo dosiye ije kongera kuzamura impaka ku buryo ubutegetsi bwa Amerika bwitaye ku bantu barwaniraga uburenganzira bw'abirabura. Bishobora kongera kwirikana ko hari ibanga ryakomeje gukurikiranwa yari bise mu mateka. Nubwo dosiye yashyizwe hanze, benshi baracyasaba iperereza ryimbitse kandi ryigenga kugira ngo bamenyekane neza ukuri kuzuye ku byabaye kuri Martin Luther King. Mu rupfu rwe, ibikubiye muri dosiye nshya harimo uruhare rwa FBI muri gahunda yo kumuharabika. FBI iyobowe na J. Edgar Hoover yafataga Martin Luther King nk'umuntu ushobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Yashyizwe mu kigero cy'abantu bihutirwa gukurikiranwa. FBI yakozwe ibikorwa birimo gutega amatwi ibiganiro bye n'utundi tuntu dushobora kurirwaho, kohereza amabaruwa anyura mu ngo zigiye zitandukanye amucyurira ngo ave mu ruhame, kugerageza kumushyiraho igitutu ngo areke politike. Hari n'ibimenyetso by'uko bamwohereje ibaruwa yo kwiyahura bashaka kumuca intege. Iperereza ryakozwe nyuma y'urupfu rwe James Earl Ray yafashe nk'uwamwishe, ariko iperereza ry'umyaka yakurikiyeho rikomeza kugira amakenga. Ray yavuze ko hari umuntu witwa Lul wamuyoboraga. Abatangabuhamya bamwe bavuze ko batemera ko Ray yabishe wenyine, abandi bavuze ko hari ibimenyetso bishobora kwerekana uruhare rwa guverinoma ya Amerika cyangwa andi makoperative. Ibanga rikomeye ryari rikiriho. Dosiye nyinshi ku rupfu rwe zari zibitswe mu bubiko bwa leta buzwi nka National Archive. Bamwe bavuga ko byarugwishe ukuri,
hari ibyagaragajwe na FBI n'andi mabanga ya leta bashobora kugira uruhare utaziguye cyangwa uburangare bushobora kuba ari bumwe mu byatumye uyu mugabo yicwa. Ubuhamya bushya ku nyandiko zatanzwe n'abandi bantu, hari inyandiko nshya z'abahoze muri FBI, abari bashinzwe umutekano n'abanyepolitiki. Amakuru ku byerekeye ibimenyetso yashoboraga kwinjira muri politiki ya leta, uko urupfu rwe rushobora kuba rwarateguye kugira ngo hadakomeza uruhare rwe mu kurwanya intambara n'ubusumbane. Impaka ziracyakomeje. Abasesenguzi bamwe bavuga ko urupfu rwa Martin Luther King rutigeze rusobanuka neza. Abagize umuryango we namwe mu banyamategeko bakomeje gusaba iperereza ryimbitse gushyira ahagaragara dosiye zose zitarajya ahagaragara. Dore icyifuzo cy'umuryango wa Martin Luther King. Umuryango wa Martin Luther Jr. wakomeje usaba ukuri n'ubutabera, aho bashimangira ko ati ntabwo bihagije kumufata nk'intwari, tugomba no kumenya ukuri ku rupfu rwe. Nkuko nabikubwiye, iyi ni Kigali Post, muize mu muri niko nitwa. Muri biganiro turagusaba gukora share, comment ndetse na subscribe kugira ngo ujye umenya inkuru zacu zigezweho za buri munsi. Ni inkuru yagarukaga kuri raporo zashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rupfu rwa Martin Luther King, wamaye inkumi abanyafurika baraniye uburenganzira bw'abagenzi babo, arwanya ubusumbane muri Amerika no kwishyira kwizana kwabo. Ibyari irondaruhu, nubwo hari amakuru amwe agaruka kuba uyu mugabo ashobora kuba yarivuganwe ku mpamvu z'uko yari abangamiye umutekano wa bamwe barimo batarashakaga ko abirabura bareshya n'abanyamerika. Imana ibarinde.